wiranere ni rando miaka ithatu kiri utongere bwa ngavana Kiraito Murungi nkurukia ithima 72 ni bienji ntere ciembe ndayembe mbere ndamenye twicwa kura ndio ndamenyerera wontu kubuki nikaona ile shida iko area hii ntutoiro mwanka Kabashi Linjoka na kundu kungi na twethera kwina thina inene muno ya Rui. Ndio tulisema kile kitu tutafanya ya kwanza ni gukundia antu betu ba miro yonde ili muno igembe no ntino thina ingi muno Rui. Kiri miaka ithatu akindene utongeri bwa Kiraito Murungi Embe North ni nji ithima 26 orira thirikari nthiru yenjite ithima biele ake bira bitathiritie kwenjoburu ni turateseka mberene lakini thai kuketha gutena pinyano na nkawibo boya muno nonto bwa gukuthurirwa rwiro turarara kinya tukarara utacio tuko lakini kuma rwiro ngiro kweja thai tute kurara kinya utacio tuko ni bariki muntu akeya ata seroe na kaeta ndene ya Embe Central Kiraito nenjite ithima 28 ndene miaka ithatu ikiringanithwo na thirikari ya tene ira yenjite ithima bithatu ndene miaka 5 ithima biu no bira kinya biu bitatumirwa no nto bitathiriritwe ngui thirikari ya Kiraito amwe nabo ni ambiritie kubithikililia turatota seroli lava nanti na tena nanti okalamba tiro wa kudo kiboyo kemwe tokeya akoro bango bakopota bamutanya kutogoma kokora mabuti wethe makara ewe baumba yimpara ngwaroko tekethera ndi tozokinya ngabaneto Kiraito Murungi nkatho no toya yonda twetheria kira mwanwa Rwanda batwe teteya tokona indondo ya rwonto ya ro na nja muno numu na ura tena bilia kwa Nazareti ya komba kuona kana kindo kya kweli ine watu toa watu kwa Rwanda komba kuona kana Rui lakini nikora ile kuona Rui na thero rojene utero nanga thaito na Rui ruto tubwethire twini ngabana wetu athero tokario Rwanda lakini toera wa irojene oini ngwanio akwa musi lakini ngombe rende mboya era Rui kinya na kandronge yakira ngombe musi no tebange batubwethire nto yabu tubwethiretwe itugwinya Murungu amutharime na asindio turitira ngwe saiti Rui tokari maruo tokathera otebu tokari makinya rumu no kinya intobia Rui tokari masukuma siongwa kinya korende itwandite batu kuno ni kutomba kutaka ntoka korea na ni kuona ria turari makono itona thine nene muno tujana bikoro kinya bikathukira njira no ntoba rioa lakini thaini kuona tukwambia kuona ndalilie mbiano ntuthirikale account kwambia kwa thana itwonete Rui itura ria Kongolo oi mundo kwa yura itiani tutabia korea thirikari ya Kiraito Murungi ni tubwithiritie mantu amea ama Burundi tukugwirwe no ntuba mantu amea tucokia nkatho itukwana ya kato cia rimu sagaitene kana ntu musa nowe yira itantu ba Murungu kombone thayi ndi tukoni tumarito kombone bwa thine nyonta Kiraito na tethetie icio kia Embe South na kio na ithima 17 ndene miaka ithatu bu ni kukiringanithwo na thirikari ira yari o au mbere ira yenjite kithima kimwe ndene miaka 5 athirujine kithima kiu kimwe kinya kio gitutumairwa no nto gitathiriritwe ngui twari ya thine Rui muno ndene turari lakini ogilugira ngavana wetu ya Kiraito itombete kwethia tonete Rui na mbere itwasumbuka muno ingwethigitwe ata around 5 kilometers to 7 kilometers tukira ya thine Rui pamwe ingwethigitwe turamba bete nya thagenda cio tugo tukethia tucoga inyamba tha mwanjene na pamwe mwatuga bataginya na oreta inya 2 times 100 kwa tukaiko tukire lakini ogelugira yau yonthe
Mheshimiwa Gavana tubwethirite nkumusokera sunina ngatho na ngai ete mbere omugeria na ndataro mbere twata kambu rwero witwa kambu iwe twata na iboyo tegabi iboyo bia ipiomi nduma muntu na eta mama iro akare mwakinyane kiboyo kiu akeya na rui ende murungu atutethia twega kuona mbi rui ende twakirwa rwero akue ende nitukunywa ruo era kiraito auke binjeni bankoroi mweguru wa kanisa nende nebo yake onto barwero atwenjirite tukunywira ukue murungu amutethie thai ndi tukoni tumarite kombone bwa thine nyonta Kiraitu na atethetie icio kia Embe South na kio na ithime 17 ndene miaka 3 bu ni kukiringanithio na thirikari ira yari o au mbere ira yenjite kithima kimwe ndene miaka 5 athirujine kithima kiu kimwe kinyakio gititumairwa nonto gitathiriritwe ngui twari ya thine rwe mno ndene turari lakini ogilukira Gavana wetu yawe Kiraitu itombete kwethia tonete rwe na mbere itu asumbuka mno ingwe gitweta around 5 kilometers to 7 kilometers tukira ya thine rwe pamwe ingwe tugituromba bete nyatha genda cio tugo tugathia tucoga inyamba tha mwanjene na pamwe mwa tugabata ginya na oreta inya 2 times pandre kwa tukaigutukire lakini ogilukira yau yonthe Mheshimiwa Gavana tubwethirite nkumusokera sunina ngatho na ngai ete mbere omugeria na ndataro mbere twata kambu rwero witwa kambu iwe twata na iboyo tegabi iboyo bia ipiomi nduma muntu na eta mama iro akare mwakinyane kiboyo kiu akeya na rui ende murungu atutethia twega kuona mbi rui ende twakirwa rwero akue ende nitukunywa ruo era Kiraitu auke binjeni bankoroi mweguru wa kanisa nende nebo yake onto barwero atwenjirite tukunywira ukue murungu amutethie.